بله تماشاوان نجاز یکسر بچمه انقره جاره کدن برز سرحان آفاجان جناوندا ایرامه سروک ناونده لگلمه امی بنیرن که او دوی درباره ده چد بیجه برز آفاجان تو بخیر هاتی گلو آرمانجا و ایریشه جناف برنا ایرانیه نهشتنا رژیم دستلاته جناف برنا دستلاته یان جبو کو انگو ایران شرط امریکا قبول بکته کرن اویریش Şimdi bunda nereye bakacağımıza karar vermemiz lazım. Kiringe ve kuam çava tamaşa edike negerem tamaşayı daxuyaniye mekan herem cali Amerika hem cali İsrail ve ev daxuyaniye ko hatiye rast rejimi barmanj degirin yani rast İsrail bahsa rakirna rejimi kir yani Amerika Trump ji got ko bahsa azad kirna İraniyan got ev nekesin xarabende desalatine le eğer tamaşayı operasyonu bikin ev operasyon تشتكنينك وبكارفي أرمانجي بدست بخا لراسته ده از دبجمكو اف دخزن إيران بردلك بده يعني خواستناكو پیامك بهز بدن إيراني ولا گوري هالوستا إيراني جي أمريكا و برياري بده كافي داوي پشتي دريج بكبرز أفشر بديتناوه إسرائيل دبيجه قناغا يكم 4 روشه راسته دست مده 4 روز هنه هم دزانن که اف داخوانی درباری وان 4 روزن دهاتیه داین لبا که مگود قناقم بوی آویده بری نها جمع دبینند که گلکی بدن زلالی پیش وده چه لور هلوستا ایرانه و دیاری کربه بتایبت اگر جدا بجه مها حزیرانه ایرانه ایرو گلکی تون برسفده دم لدست برسفده یعنی الحزیرانه حتی که ایران هاتا سرخو 3 روزان کشند نها ایران گلکی تون برسفده یعنی لراستیجی گود کو اف دخوازه بیشه که اگر شهر بردوام بکن و چه برده لکی بده یعنی اگرم تماشای هلوستا ایرانی بکن از دکارم بیشم کو اف شهر گلک دریج نکن شهر دنه برز 12 روزا دریج کر اوی جوی کرتر به یان دریجتر به Naha ya beri naha dikari ku gelek diriştir jibe led 13 Haziran berdevam kir û 24 mehê temam bû ev ziyanên ku Îranê li İsraîlê dan henekî bû sedem ku İsraîl nigeran bibe rast e ku aliyê ku herî zêde ziyan dîtî İran bû ev çi gotûbêj li ser kirin lê piştî ku İsraîlê gelekî ziyan dîtin daxwaza agerbestê kire û kete vê rewşê de yani عندك هلوستا ایران دیار دکه و افزیان کو امریکا دبینه دیار دکه کو افشار و چمبر دوام به لگوری کو از دبینه مبرم شکو نها هیا تشتکی پفچونه کی گلکی درج نابه بله به ایریشن آسمانی تنه رژیم ایران دستلات ایران دکاره وره گوهرتن نها دکارن لیدن پیوستم و یکی بجم یعنی بلا ببیرم کود 22 حزیرانه امریکا نواندن اتمیین ایرانه همو بر آسمانی و بردمان کرد نها ترامپ دبجه کو به موشکان جیده ایرانی بکه آرمانج اف جیده کار ضرر بده راسته کو اف باندورلیستر جیانا سیویل جی بکه لحزیرانه 1100 کس بون لی نها و نوچین مرنیدن لی پیوسته بینه پش راست کرن لی تنه بریا ایرشن آسمانی اگر تو بیجی که رژیم ایرانی و بگو هرتن یا نه از بخواد بجم نخیر امکانه و ایکن نه دکاره گلک زیان مزن لی ایرانی بده دکاره جهن استراتژیک ده زیان بده جسر سباه ایرو و هنکی ادعا هنه دست پیکی به پزشکیان دست پیکر پاش درکت داره
گوتن کو هنکی بر پرس جهولیات نرا کرن هنکی تشتنه یعنی اف جی دکاره بکرن لی بوان ارشاد نکاره که رژیم ایرانه بگواره و تشتکی وسا بخوره ناینا بله برز ایریشن کوجبری نیورو و دست بکرن او حتی نها لکودرا ایرانی هاتنه کرن گلو هون دشوپینن هون دزانن هر چقاس اینترنت لور قطبه جی چقاسی بباندور بونه او ایریش و لکودره بونه İran'da şu ana kadar لإيران اف درباري مجارن كو هن زانيارين كو حتى نها درباري وان إرشادن لتهران إرشاد يكرن İran Dışişleri حتى وزير دروي إيران عباس أراقچي گوتن کو هاتیه بریندار کرن از باور ما یک پش راست کرد نوچه جانش دستان پزشکان هات رد کرن لهنک جهن کو دبیجن کو دگوتن کو علی خامنه‌ای هاتیه بارمانج کردن لپشت اف جی هات رد کرن بر پرسن ایرانی اف جی رد کرن محسن الجی دگوتن هاتیه کشتن تشتکی وسا هيا ده روجه ده سروکی ده سلطات وریه ایرانیه لام دبزانن کو تهران بارمانج هاتیه کردن توريز جي بارمان شاتيه گرتن جبركو ام دزانن بنگهن موشكين بالستيك لتوريز هنا بو شهر جهر موسى دز فول هاتيه بارمان گرتن لاصفهان جاركدن نوچين بردمان كرن هنا لراستي دا بندر عباس شي هي بيستاز ويكي جي بجم يعني بندر عباس و شابه هارجي بندريوانه نوچير شانه لراستي دا لايرانه بتايبتي دفر نزي كان داوي و دورن نزی تهرانی لگلکی دورن گلکی ایرش هاتنه کرن بله برسته گوت به ایریشن آسمانی تنه دستلات نای گوهرتن و دمی آرمانجا اسرائیل و امریکا جوان ایریشان چیه گلو؟ şimdi İsrail ABD'nin ها آرمانجا إسرائيل وأمريكا أوكو إيران لاواز بكن تد حزيران دجي وكبرنا هم قدكو إيرشي سرناوان دنوانين أتومي كرنا يعني إسرائيل جي جلك جاران بربرسين بلا بلندين إيراني كرنا أرمانج يعني أم دزانن كو دو أرمانجين وسانة يك جوان بشراس كرنا يعني هنا كدنجة هيفين أمريكا وإسرائيل اللي يا بشراس كري أوكو امه پروگراما وان یا بالستیک جی گلکزیانه که مزن لی بدن وانا نچار بکن که بکفنه دردن خو یعنی بکفنه آسته که کویدی نکارن پشتوانی هنه که گروپان لنوچه بکن دوار استراتژیک ده ایران گلک لواز بکنو اف آرمانجا یکمو گلکی گرنگه آرمانجا دومجی اوکو ام وانا ابقاس لواز بکن که هن گروپین لإيران وكي أتني يان أبن كو جوي رجيم حزنا كان أبنا بدا كفن جادايا نو أف بشا كاري كو دمينا جي أبنا بهفرا أبنا بكن يعني هيفيا إسرائيلية لنا كاري بو بكي جوي أرمان جاخو لراسي تشتكو هاري زلال وأشكاري أفا كو دباري استراتيجيك ده بله نیویورک تایمز بریا دمه که راپورک بلاف کرده ده دبیجه ایران و دما ایریشه ده وکیل خطیخ حرکت الروشلات ناوین و اوروپا تبلیغیه بکه چه دکاره بکه ایران؟ نها درباره وان ارشاد ایران و چه بکه بیروکه که ما یا گلکی به هست ایر جسر صبح و هم دبینن چه دبه جوانا یک جوان و یا یکم اوکو او هبونن امریکایین لنافچه دکه آرمانج هم دبینن کو لهمو ولاتن كندا للبحرين الامارات للسعوديه حتى قطر واردن لجلك ولاتن نوچين تقينان هاتن لفدري وهري دافيجي از باورمكو العراق جي کنسول خانه وان هاتو آرمانج گردن هر چه قصدی کو ام بزانن اف ارش نکاری بگیجه آرمانج خو یعنی لدی ساعتو بو ارش سرات بکرن لانی ایران بری نها گوتو بکو دوی کی بکه یعنی امریکا ده ایران ده هبون امریکا لنفشه بکه آرمانج یا تشته که دنم کو اف تشتين كو تفلي ايران تاف دقرن جروب هنا كو حوثي هنا العراقي هنا حزب الله هنا ابنا دخاله كده كو بكار بوانا بقى تاف جاري
يعني دوار حوسیان هنده گف کرنه لی از باورم کو اف ریا دومین کو از نباورم ایران بکار به انجام کی باش بدست بخه لی هری زیده اف جین کو بنکین امریکا لی نوی ایرشی سروان بکه و دوار ده بکار بزیانه که آبوری بدوانو و هر وها ده ایرش اسرائیل بکه یعنی راست دکاره کو اسرائیل بکه و منزل موشکین وانو جالی که اسرائیل ده و هر وها اف بنکین امریکایین لنافچه ین سربازی دکه آرمانج یعنی از باورم کو اف برسه و کردن برز افجان است خوازم افجی درباره ترکیه ده به اگر شر دریج ببه و باندوره که چاوال ترکیه بکه نه هون دزانن کو ترکیه جه دستپیک آوه آلوزیه و لجهه که ثابت راوسته و گود کو پیوست نکش شر درکه و پیوست کو دیپلماسی بکه و تفگره و بر ریا گوتو بیشین دیپلماتیک اف مجار به چرا سر کرد لی اف خالا کو نها ام گهش نیده ام بحثا و اپراسیونه که لشکری دکن لی از باورم کو حتی کو از هاتم و پروگرام آوجی دخوانی که فرمی یا جه ترکیه و نهاتیه راسته کو هنه که نوچه هبون درباری ولاتیان و درباری گشتن اسمانی لی وکه یا کو روسیا گوتی و دم لدست بجه کو آلوزی کم ببینو جاره کدیم بر ریا دیپلماسی هر تشتک بینه چاره سر کرن و از باورم کو ایران بر ریا مافی خواه پاراستنی ترکیه ده بحثا ویجی بکه جه برکو جنرین ترکیه و ایران کو راستی ایرشان هاتیه و مافی به هیا کو بروانی لخواب که لی ترکیه به حول بده کو زو او ایرش برابستادن اگر اویرش بردوام بکه و گلک درش بکه و ایران جی بردوام بر بشره که و سبب بچه یعنی ترکیه و دلگرام بجوه که بری نهاجی گوتیه و که کوچ بران و که مجارن اولکاریه ترکیه دلگران ده بول راستی ده دم کنه ها ام و پروگرامه دکن اکید کنه ها ترکیه واشنطن ترکیه و تهران و ده نبرا ولات نفچه ده گلکی گوتو بیشو پیونده که دیپلماسی هیو ترکیه آماده کاری اندن ین ترکیه چنه گلود ویده میدش بو وی شری لهمبری وی شری Şimdi bir kere bu Türkiye'nin savaşı. Aha, ev şerri Türkiye nine bakın zaten. Yani Türkiye'de rast gavek kubuje naxaza. Yani Türkiye'de siye vehda peşniyaza ke bu kutubu varan hem kutubuje li İstanbul'e bereve beben. O Türkiye'li ver mantıqa ki bu sada bu peşku. İran demek ki derece Ali Amerika var da xaza garantiye kedike. Je Amerika ra dibece ku ez kutubuje bikim لبری نهاد ما دنوا گوت بیشن دا و ایرشی مگر نه گارانتی وی که بدن کو دم ایرشان ایرشی من کن امریکا جی اف گارانتی نبو یعنی ترکیه گوت بو اگر گوت بیش ل استانبول بن ته وته گارانتی ل ایران قبول نکرو چما قبول نکر برس چما استانبول نبون ل تدبیر هنکو ترکیه و بگیره و یا یکم جی بو کوچ برانه Şimdi biliyorsunuz. Şimdi هم دزانن کو لهمبری ایران اف کسین کو ایران دشوپینن هر کس تشتکه دزانن اوا کو ایران دنا براسازیان جارنا جدا هدات کوا اف تشتکو از بینیم اوا کو دما کو عراقچی دسی مهدا هات ودره و پیشنیاز اف پیشنیاز ترکیه بگرینگ دی تو گوتی بلا و کی بکن لپشتی کو چو ایرانو لگل ربر گوت بشکر نرین وان وسنا بو وان جسد من خواهبون آیا کم جی اف بکو اف مذاکره ولاتک اندام ناتو دا نخواستن به بره و برن یعنی جبر کو ایران دبجا امریکا ولاتا کی گرینگی ناتو یا ترکیه اندام ناتو یا گرینگه اونا گلکی گرینگه نو جبر و کیجی نخواستم کو ج علی دنجه نخواستن کو گلکی پای خوب بدن ترکیه لراستی دا یعنی ترکیه دنا برسازیانده وزارت در و قبول کرد ل ربراتیا ایرانه اف دور کتن جوه که نزدیک نبونو یعنی از وی کشی بحث بکم دموکراتیه
ev gotubêjin ku li Oman û li Mesqat tiştek nebû ku gelek em jê şaş bimin ji ber ku berê niha İran û Amerîka derbarê gotubêjiyên atomî de her li Omanê berê ve birine ev ne carekî min e lê tercih nekirina Tirkiye weke me berî niha jî got بله اف روش و آلوزیا ایران مترسین چاوال سر ترکیه چه دیگه Herkesin aklına ilk gelen şey kuş. tiştek ku her kes dizane û yekem tê balavan pirskirka koçberiyê ye berî niha li Iraqê bû yani li Sûriye çê bû pirskirka koçberiyê jî li vê derê pirskirikên vaniyên evlekariyê yên mirovan heye yani lê rêvebirina vê yekî jî gelekî zehmet ew ev jî tiştekî giring e ji bo Tirkiye lê ji vê giringtir ev e ku pirsa herî sereke ya Tirkiye li ber Îranê ev e ku pirsa evlekariyê ku li navçeyê herî zêde kes neyê kuştin zêdetir xwe neyê riştin ji ber ku ev dibe sedema nearamiya navçeyê û Tirkiye vê yekê nexwaze lê mijara koçberiyê û evlekariyê mijareke sereke ye lê tiştekê din heye ku ev niha gelek nayê gotûbêjkirin lê eger pêş ve biçew henekî ji kontrolê derkeve bê gotûbêjkirin ya ku dizim ku ev pêvajoyeke ye ku niha komara Tirkiye birêve dibe pêvajoya bê teror yani li gel Emralî li gel Ocalan birêve dibe yani ev rêveberiyeke ye li Bakurê Iraqê ku gelek di cê xwe de ya baş e li Bakurê Sûriye henekî pirsgirêk derketin lê li Ariyê de navbera Hesedê û hikûmetê de henekî aramiyê derket yani tiştek bendewariyekê wisa heye yani wekî alî ku dizanin li Mûnîxê jî bi hev re civiyan niha li Îranê carekê din aloziyekê wisa derkeve dibe sedema nearamiye ev tiştên ku ev kesên ji pekekê cuda bûne dixwazin yan dikarin biçin vê derê û bikarin navçeyekê ji xwe rev bikin Tirkiye vê jî nexwaze ji aliyê din ve tiştekê ku nabe em paşko bixin yani ev lîstikek heye ku demekî derêje li ser Îranê tê lîstin planeke ev jî ev ye ku li sinûrê Tirkiye li Îranê Kurd û Türk bi hev re dijîn yani li heman bajara ne jin û jinxwazî navbera wan de heye li kolan li hemûyan bi hev re dijîn yani di mijara ku vana şer di navbera wan de derxînin demekî dirêje ku planeke wisa heye yani ev eger tiştekî wisa çêbe û nearamî derkeve ve besedema nearamiya hemû Tirkiye li Tirkiye hem ji bo Kurdan û hem ji bo Turkan hemû ji bo grupên ji vê yekîne ku dibe ku ev parçeyekê ji vê coğrafiyê ne ku xwe beşekî wan dibînin ekîd tişteke li Tirkiye ku çavderiya vê dike eger henekî din ev rewş dirêj bibe duh yani du rojin yani ev Pakistan û Efxanistan di navbera wan de alozî heye yani di navbera Pakistan û Hindistanê de jî alozî derkevî yani eger em temaşa bikin li gel Pakistanê terkirine tevgera şer yani sala borî jî di navbera Îran û Pakistanê jî enekê gelekî alozî derketibûn li Sîstan û Belûçistanê li vê derê jî rewşeke ye ku her biteqe yani li rastiyê tenê li sinûrê Tirkiye yan Iraqê nîne li Îranê li sinûrên deverên din jî metirsiya alûziyan heye Îran dikare bikeve nava kawûsekê û tiştekê ku Tirkiye qet nexwaze ev rû bide û berê ser û komar û wezîrê derve jî gelek caran بله و بحثا هناك مترسیین سیاسی کرد خوازم ویجی بپرسم بره برپرسین ترکیه دگوتن هناك برپرسان دگوت پشتی ایران دورا ترکیه دالی سیاسی ده مترسیه که وها هیا گلو Ben bunu çok abartılı bir ez dibêjim ku ev tişteke gelek hatiye mezin çekî wisa ne li Tirkiye carna ev tiştê hata gotin yani ji dema Sûriye ve yani eger henekî biçin paş ji dema Saddam ve hata dest bikirin hinek kesan Saddam weke supapa ewlekariyê dibîtin lê yani hinek kesan derbarî Beşar Esed ve gotin eger Beşar Esed bikeve bisabe niha bes li Îran heye li Îranê dibêjin ez dibêjim ev tiştekî wisa çênaber rast e vê henekê rîskên giring derkevin Îran eger çêbe berî niha ji me behsa vê kir lê mijara ku dibêjin dora Tirkiyeyê ev ne rast e ji ber ku siyaseta evlekariya ya Tirkiye ev peywendiyên ku heye hiç peyvendiya bi Îranê re nîne ya duyemîn
yani perskirkin evlekariye yen Türkiye çi peyvendi van perskirkin evlekariye yen İran'e venine yani ev rikasına evlekariye ya Türkiye ve İran'ı çi peyvendi van behevrenine از بجم که اف نرخانده که ندجه خدایه از بحث ناتوی هر دکم جبر که ترکیه اندامه که ناتوی اگر ام تصور بکن که کریزه که بسا هبا yani muhakkak ev destverdanı nekin yani demek ki derece az ve ki dibinem yani gelekî spas birêz Serhan Afacan serokê navenda Îramê tu ji Enqerê li gel me bû zor spas.